Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumi la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana waj'alna birahmatika fi 'ibadikas salihin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Agama Islam beli terbaik yan. Pagpayaman no dalam Quran, pagpayaman no dalam hadis. Hadis junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa men pasaran pag-akidah. Pasaran pag-tauhid, pasaran pag-sumba tuju Allah Subhanahu wa taala dan buah-buah. Na iyan in-explain ke kitab-kitab tauhid. Iyan daran takalete ge manjari maghaway, daran takalete ge manjari magputikaan, daran takalete ge manjari magpayam-payam, ge manjari magnujum-nujum, ge manjari maglamas, ge manjari maku si amate. Bisan niya may promote manjari mamaku si amatin niya ang gayan to pe palama amatin ang ban asaki dabang asaki ge ke pemekuhan mo sube petabang mo mas labi awla bang amate nasa ingi pemekuno si amate mo bisan hati asaki niya sube utawang bumas labi pe walang ke asikihin amban amemiti nakemon sinubahat ko yan bapayaman dugaan niya hukuman pinetek ka pasaran pektuhan ang tuju Allah Ta'ala buah-buah yan sinalasay la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gak niya patut sinumba malingkan Allah gak niya pagtag-ipunan melainkan itu saben namatan Muhammad darakan nih pineturun pitu para yena masampai agama nih nulis dia nih in-explain di pasaran may rukun iman innem iyan pasaran pagtauhid iyan kemo keruwe bayo an agama yena pasaran hukuman yene pasalan kemon syariah hukuman pagsambahaya, hukuman pagpuasi, hukuman pagzakat, hukuman paghaji, hukuman kemon na bayuan hukuman iyan inalinan iyan syariah na in-explain iyan duk binukak kay yene wen siya ke ulamaan tao si fikhi etito yung dan si dua kayo ini pasalan akidah duk pasalan syariah kita biru depu na ingin muslim pegi meksepehak kita biru meksin dua agamahin pente kita bisa numbatan bi Allah Ta'ala siya niya sumbara sedih numba si mek kokok numba si mek sapi numba si mek santu numba si mek harapan kung may si mek japan tapi asamnya ang si pagalebi iyan pegtuhan bisa bili sa megbidda kita siya pegge Allah pegtuhanan ten yung buwa-buwa
Demikian si syariah, si hukuman berbeda kita bisa duduk siye. Gak niya si siya hukuman sembahayang pagigero siya nuko. Gak niya si siya hukuman pagpuasa pagigero siya magsandal ng bulan Ramadan. Puasa rin doon ang buwa-buwa. Deelew dalam dan tahunin sa gehat zaman jari mangan sinumbali. Ewit penuasahan din. Gehat zaman jari mangan sinumbali. Siya bang may paan, bang may kemon na indapay. Manjari kakande. Dan bisa dia puasa rumah kok. Puasa itu maknanya berbeda. Dan nanti ini dua kayu berbeda kita rupsiye. Kita rupayuan agama, ia pengadatan. Pengadatan hak. Nasi pengadatan nanti ini megtayak kupke mun agamahin bang ini menggay mahap si pamayam dan si alen muslim kita sa iendui sa pamayam dan si alen Christian si atawakan Yahudi si atawakan Buddhis si corruption. Di kita mabaya si corruption duk tinaggawe agama. Bangsa inge ke bunsite si korupsyon mas hatu pe hatu bunsi Duterte amban kite bang taabot si pegkorap gubay duman ye muslim mana rin magdembuak kite bang setengah pengadatan bangsa inge putal ten bang kite ketengkewan saya bisa putal Kristiani bang saya ketengkewan geba sa iyo bang kite ketengkewanin atau akan make kita apa langkau kita rumah bunsihin muslimin ubus indoi agamahin kegan gai mana membang pengadatan asal manusia ian pegdembuak kita bikin gak nia agama ngantaran dan dobi poin 3 IN bilang mukaddimah hajja bilang panagnaan para pasik ian hab hukuman ini nalabot na nan sinin muamalat pasaran pegbeli, pasaran pag-arkela, pasaran pag-indam, pasaran pag-sambi, tiyan miyaan muamalat yan kemon. Nilamot si hukuman peki. Menjadi miyaan kue itu si kedua amban agama in-explain ten yin si tengit hakikat pasaran syariah. Hati yang duman kita tauhid, duman kita pangadatan, sumagawa pasaran hukuman kita ko itu hangkan suwe kita pakali pahap suwe kita ngindan pahap pigay inin may importante puas ang pagtauhid te tuju Allah subhanahu wa ta'ala duk kita gay kiukapang sitengin hukuman agama te pagge benangin gumanhip din kita yeneme siye binain sine-sine ni hadja misa pasaran agama te. Okay, gana problema ni. Sa sitaman kinetewahan ten. Sa pasaran hukuman ni pegbisara, dakyo ni hukum ga beda samantalaan ga pekyo makawasan ban kita bang ine pangako Qur'ani bang ine pangako sunnati. Pegge agama pegbisarahin ang Rusiya. Kung may bakit may tinggi building hadje Giko basta-basta biwag me engineer lapuk atau lagi ketohan ko bang ini me ano rin pero hinangan ko kita plan bang sa hindi bentuk me asal piu keu iyan si engineer yun tamanan meteo duk yun tamanan make schooling we duk gay siya usimban babag building pinitenggen atau akan duk gay pulak palik bentuk pepetenggehin duk asal hap manamal bustanen bang taabot tumingge iyan pasalan pegdunya si parenta Pilipinas gayan manjari negto seriawa-diawa ni bang gay graduate education meg office gay kyo manjari meg office bang gero kyo seriawa-diawa ni meg ubus political science mag-abugaw seriawa-diawa ni suwe kyo makapas si bar examination pente silo iyan si syara din dunya we pagtaabot si syara agamate syara Islam pegbisarahanin pasaran akhirat pegbisarahanin tumuon lugai okay sine-sine pegua misara pasangakan kita us kita ngahanduk ni hadja ko kaaka-akahan jembatan bahasa tendu okay hadja sine-sine ngakan kita
May umat Islam hangkan suwi kita papating magkitingin masalah hukuman. Ubus ko ini pinainlay fikhihin biyaan sinarasay din hukuman. Tataglaan pero ini mana fikhihin. Mana fikhihin al-faham. Yene pamaham. Magsimasa tiya kan magkyo pinain. Miyaan upama inakahan kamu may bosbin. Miyaan sainin samian us pwede fahim tu. Fahim tu pinain. Naam madam fahim tu. Menjadi kaman magpain faqih tu. Sari mana nilai. Mana din tapahamku. Bahasa Arab tu sabihan. Dukta hati na web iyo. Pain Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri. Oh Allah, penuhahun bang ini yene direndahkan ku ini mana nen atay kun. Wa yassir li amri. Do pemurahun ini si aku kemon perkalakun. Wahlul 'uqdatam min lisani duk aan pain yene bang uqda ini mana nen buku. Cuma gua pergi naglibet dela nen subet. Mana nen dapen ne pesubet dela pun yaqahu qawli supaya tapaham de bang ini binisyarakun. Duman mana nen repikihin nan sini supaya te hukum ne bang ini binisyarakun. Dumain. Cuma gua mana nen nan sini mana luga supaya tapaham de bang ini binisyarakun. Mafhum. Nama ada fikhihin paham. Ia paham. Pen Allah Taala dalam Quran yang Maha Mulia, Quran bermiaan. Ia pasal Nabi Musa. Bainne tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Kemun datak bulak dunia ini nasbi yang tujuan Allah Ta'ala. Nasbi painne yene langit pitu pangkatin duk yene bulak pitu lapisin wa man fihinna duk kemun ni derem ne inen. Wa man fihinna duk kemun ni derem ne inen. Naruman lahat manusia manasbihin. Kemun ko itulay. Sampai bangku pelikuan ko itulay nasbih. Bangga tahati tebi. Sumagua pen Allahin. Tinurulan we ne. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Ganiya tu datak bulak dunia ini nuwe gay nasbi tuju Allah tanda pemuji tuju iye. Sa pen Allahin. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Sumagua gay tapahambi. Duman mana dan nansin kita hukum bi. Sa gay tapahambi bangsa ini bentuk panasbirin benarin Allah beti sabar duk benarin Allahin beti ampun. Nanasbi yu kemon. Sumagua la tafqahuna tasbihahum bin Allahin gay tahati bi gay tapahambi bang ini tinasbihan din. Kue itu kitab inan tanah kulay nasbi ili. Kamera yen maparap sa kulay nasbili. Bangku yene peningkoan mi ko itulay nasbili. Lehune kemon indabayo tu rata bulak dunia ini. Gaan niya o egay nasbi tu Allah Ta'ala. Sa ine hikmat niya o egay pinakali si kite. Dembuwa ng umat Islam. Dembuwa amban ien. Duman dembuwa rusa dembuwa amban ien. Bangu pinabasan kemon tasbihan deru. Bista tibi ko bang sa hindi hiulin. Banes nasbi yu to rata bulak dunia ini. Bang batas pinakali si kite tasbihan. May bang ko may ke muninda bayo diyan ito gay kite may kepenguhadara o hidulin. Nahangkan dembo manhikmat ni gay pinakali si kite. Dug gay ni pinahati si kite. Nabamaya magpain pinain nin kuwak manukin. Ano na yan, upama may invento at man pinain may
magbalang upama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu A'lam. Dito hukum te magbalang na pagigay magpain Allahu Akbar, Allahu Akbar ko balangan aahin. Nasa mapainte ko magbangon na ito kalu-kalu tay mate. Na sumakuha bang nas binahin sa inin tinugila tasbihan len bangga niya dalil mag-aka wa sa amiyan tasbihan len ang Rasulullah hindi kiti makapagpain sa inin sa amiyan pag penallahin tampal la tabqahuna tasbihahum gita paham bang ine tinasbihan din na kaniya dan buwa nagkulang maglabi ang bansudan ko tuksuudi na ngarkela rumah ko me ka amtu bente miaan bang mega libre rumah in ngarkela na pangarkela sudan nimiaan ang ban ini suudi dahil naglepek ang ban diata song labo yan kwe polong at ahat sakit pelepes periawa pen sudah dihin ko si sudin anak penne kharban anu itu penne dumay niyo sa nas bituju Allah Ta'ala lagar tegel naglepek ne balik pen sudin dake penne susi nas biu penne tuju Allah Ta'ala napua sudah dihin ko sibat tuk bagbag ningga do ne rumah ini pen sudin peccakai teleune oi ke penne tahala hat ne manas bili penne tinalo ko penne sangat pesujud tinalo ko penne ko sangat pesujud rumah lu naman jadi iya isteme histori aja cuma gua bangkit me makakali sa inin wa inin tasbihan mangkokin inin tasbihan cikoakin inin tasbihan manatarin inin na benalin nabisan pesi agamaten duman guni-guni cuma gua bang ini binisara si hadisin dok si Quranin EIN agamahin besok kita angkat kita ges tun benalin bang fikih Imam Syafi'i koko kaya naran sa paginginin fikih miaan pente muyassar bang meanu mana ne muyassar ini murah sa besa sa ini alin dan muyassar aku mismo keunitan na sumagawa syarat si ges insyaallah patampal te ini si abut miaan ini pamahamtin umat Islam dehel amban ini pepite hapikinin kekah amban kaam bakas kaman makakali makakali ini be hukuman fikih pinabuko si kaamin ko itu ambanan bilahu ini takale dilay duman na winambanan duman may nambanan gay kinahagan sa dagam daw pi si iya makas kinatauhan bilay fokus kita bilaw si kitab inadyan te bini pag sa iya niyan fikihin upama may tasubahat si kitab ini pinain te biya sa amyaan may iya bang makantan aurat ng lalahin makabatal pinain makas takale kubela gi makabatal iya bang para miyaan aurat du yene tantanin aurat lela aurat te ge makabatal pinain we itu si kitab itu makabatal na ambanan te biniro ge makabatal tule kita bero si makabatalin pege pinain inin dia kitabin tapi sini cuma kuto opan ge makabatal bang tantan duk basan hadis nin manamala basan hadis nin manamala bang upama dan buah eleu rukam si mek sahra buhat mek tantante miaan yene aurat te miaan buka ni abohe miaan pe sendigan budirem ayat kawan nambahan kewa betal ni hadis makaka nasa ada kita rupi maktan nak kita masih ruinin insyaallah taala te anu te la rete umbul dan buah sinaras saywe kitab fikih ini masalah tahara ini mana nih bang siruga pegsuci pegsuci atau akan peglisin taharahin pandak ini bang ciwasa te iya kan peglisin
Ubus bang si miaan hukuman syara Islam mana taharahin pandak tini yene pegsuci no amban kabatar bangga ke dalam air mag air keu duk bang keu dalam junub atau akan dalam haid mandi keu pandak ni menjadi ubus pegsucihin dari dua perkara kisah nen maknawi keruen hissi. Ini maknawi hinduk ye, ini hissihin. Bangme miaan amban dengke pakatu ini physically duk mentally. Physically duk mentally. Yene miaan upama. Lemi papisan tanganmu iyan. Mananen yene physically atau akan yene hissi lemmi tanganin bang lege weme bulat atau akan lege weme pintura atau akan lege weme najis pinain lemmi sa maanane lemmi hissi cuma gua bapak inu gana lege-lege tangan cenun asal tangan dengan jemite nama mananen lai duman lemmi we pisak cuma gua lemmi pinaimbas ang begendo-endo bisa duluman sige tedo big point lay ubaba bangpain no lemmi betis nenan musok ukew tehetino pisak makelemmi yan sumakuha bangpain no lemmi tedkok si anong yan lemmi tedkutek na yan di kakan akal kupesap dem kok no ini alay pisak dem utek ne atau akan weni ari indabayo de putek ne mekelege iye ko mekelege betis le cuma gua ni ale tahati no bandengke pak yene lebean maana sedih kereminen nataharahin niya pegsuci peglisin amban yene puhu tebi ini pentamban kemon lemmi yene mepisa atau akan najis dunia maanane peglisin pangatiante amban kemon duse amban kemon pegsiri terdo bibeli duit kayu mana tahalare pegsuci le atau akan peglisin le peglisinin beli duit kayu isa peglisinte amban yene lemmi amban pisa amban indabayo ne kemon mekelege kite kemeruen maana peglisin bang hisara agama yene peglisinte barante amban kemon hinang lemmi na in-explain tenan sinin duman yene pegsuci amban kemon duse sa pegsuci amban kemon yene lemmi may pong tinaiku kalasahan ito meron sulat ko sudah tengah lambai tengah lambai ay bisa ya lupa ya ubos mian yene paharay inen beri due sinucitin nan sini beri due sinucitin isa den megsuci keo amban inalenan noere hadas aswar kemeruenen megsuci keo inalenan noere amban hadas akbar yene hadas diki duk hadas yene haji hadas medikiin kakeo suci amban hadas diki tedowe pag air bangkeu yene tege hadas haji gete tedowe pag air cuma gua subei pinandihan sine kam delem air kue tule dalam air kau. Pente kau kita ingin pente aku isap dalam air. Bangsa dia amban aku duksi tuan sa aku itu leh ke montam dalam hadas asgar. Ubus ke kami menjadi nambahayang bangge kami lebih mag air. Namanya
dangkat yene pagkahadas bihadas dikilay aman lebeyan pag-ail. Mana nin hadas asgari bangkyo batal aman pag-airan atau akan ga niya ail no dari hadas asgar kyo gikyo manjari ng bayan samantaran gikyo makapag-ail mengkin dangkat hadas asgar li. Napaham tabili. Kue itu nen hadas akbar. Hadas akbarin duwek kayu. Mungkin kau menjadi dalam bahaya bang kau bekas mandi bang talanggal duwek kayu ini. Isa. Bang kau peguan mandi. Bang kau peguan mandi. Amban ini nilebeyan. Lune kekeu miaan painte imagine. Lune kekeu ngedegay dino. Lune kekeu miaan magpamaindabayo besuang pebonso. Upama. Ini nilebeyan bangkeu guaan manni. Gay menjadi ng bahaya samantaran gay bekas mandi. Atau akan naginip may panyata pag ngape na inip temme i-engay ke menjadi ng bahaya samantaran gay kiraw makapandi. Sa bangkyo naginip iyan may dewewiyo bupapayan mo garo niya ine pagkape mo maananin sutsi pe kiyo masi mag-ayal kiyo hadda menjadi na kiyo ng bahaya. Nabang isa po pa man niya rin may talanggan ng hadas asgar pagwan may madi atau kanwadi atau akan may mangi na pupuan isa yene aurat muli. Cuma kuwa bang samantaran ga pero niya mangi pagwa maananin sutsi pe kiyo mian der hadas asgar pe kiyo ga pe kiyo paasik ha der hadas akbar mag-ayal kiyo hanya menjadi kinang bahaya. Kemerwenen mungkin makahadas akbar aahin bang iya duwin buwa si andani nansi ini umat Islam sali duwe peguaan atau akan ga basta once iya duwin buwa si andani subay iya mandi dalam hadas akbar ubus sa inge tagtiban iya ni penembuwa si andani sa inge tamanan nin umat Islam miaan dumaning paglaka-laka TV. Sumagua miaan sa ini hukuman pikir. Nabi sampai si apat nagtempeng-teng bang hindi ba mapikirin. Bang dalam jamiah si pagklasan kami lagi tendo kami. Ano gani paglampi-lampi kor magtatmamun basa doktor ni mismo. Nakite bang nainiakan asa miaan masih may pangkal magpatek kasi pikirin. Sa inomesiye, supe kita untuk kumanin. Mian yene aurat lelahin pente niya iyan tekteban ni ebe tege munda bang menun ubus munda nile tege tekteban pag tamam tabi wisab kewan bang antag tekteban ni niya wisab geret ni tampar manamaran na bang iyan limun bang limun niyaan bisan kew peguaan atau akan ga di dalam hadas akbar kyo. Subay kyo man. Sumakuha bangga rumiyaan limun, ga rumiyaan pupus, ga umasik, peinte, miyaan ahat-ahat do. Ko, nang peinte. Yawe. Ga do kyo di dalam hadas akbar mag-ayol kyo hadja. Banggaan peguaan. Banggaan peguaan. Na sumakuha kang upamanin niya petuhod, bisan giya yan, 20. Lumebo pili, na tewa ke masih si kisali. Nabili duit kayo ni kim-kim ng hadas. Gini balikan kumapum nili. Had general kita bikin mo. Insyaallah masih sa hinangan te berian.
Naubos may umat Islam niyaan iyan si pagsuci ang ban puhutin ang banduay iyan hadas hadas asgar duk hadas akbar tahat nilili Insyaallah. hadas dikiri adi indanalun bi bangkuas kyo ang ban hadas akbar ubus hadas akbar induay kayo buti sumahat niya namananin buwa ni kyo ang baniin kerwenen pagdisin ang ban inalinan wari khabas khabas inin bang hadas remi si barante anwe es mungkin edangkat mia anwe ail atau akan me pagpandi bang inalinan khabas yene me lege si me badute lege si me tampat mia anute me sikapante lege si me telos te upama nasa india pagsuci mananci ini napang upamanen miyaan mekelegay duman jis nabisan mo ng bahay ito mekini pagi subay pipidda si basa tiyakan antara lisin duk antara suci niya lisin saga suci tedo bian ulay makome aduh me rangler ni rangler bahau pe duk me vans ne upama sapatus ne ubus duk me polo si digo atau me saruk ne cuma buah umpama bakas perempuan sandan ahli bang payah ulisi saga suci bakas meg pala bakas meg bungkal bulak penowe dusing penowe bulak bajunin penowe bulak sapatusnin penowe bulak kemun nebarannin cuma gua ali dalam air upang ali legi cuma gua bang tekka waktu sambahyang bang duwe dalam air mencari ng bahay pergi suci. Nate dogi anu le, nasuga pagpinda antara lisin duk suci ni alisin saga suci. Ni ale ge sumagua suci naman. Na ine mian ilisinante amban yene khabatin amban yene mekelege kita ini. Bang me bulak du ilisinan hadjayu sabang may upama ero asu mekelege kauhin suwe sinucihan na iyan inalenan peglisin amban khabat yene peglisin amban kemon najis mekelege kita yene gete bo ng bahaya naubos ini nepan najisin ini nepan najisin may umat Islam kumpul dem buah ni peg dem buah tene yene mange duk yene jamban lawan ke ulege sumian lege sumian miaan lune ke si betis ni upama memikiri ikeu asal suwe si suwe it mahala belitel suwe inaan bang najis mekaligi kauhi mungkin kau suci isa suwe aan kolornin kemeruerin suwe aan baudin keterunin suwe aan lisanin cuma gua anak-anak gua rubu tuhut mian bang aan ni mian yene baunin dukaan na yene kolornin na teti tene biyo ya nilisanin lumane biyo basa me tinistingan engineer at daho bang saga na ke miyaan masal suci na ke wanggana na ke lisanin bang aan na kolornin dukaan na baunin tumuhat ni aan lisanin malaingkan
najis ko lahaek ka manamalan data niaan baju te baju lagi ten bangkot te lahain najis iya banyak kita rugai na bang may kusukan ko sa ilisinan na bang petek ka magbakas iyan terus iyan ni akan nai minapun atau akan minapun ng Islam manjan ng palambayan ko ini video Indonesia ini hinang na bang ini TGS ng sumagawa gaya na inanan bihadda yene peklis sinamban najis amban khabat yene mekele issa si baju kemerwenen si tampat keterunen si yene badan teinin baran si mekuit teinin coba man isinan na umudem buat nilai kue me mangi atau akan ini kue me tai melainkan bang mangi makanak ga ke makakan kinakan nabisan niya ugay kinusuan mian pinu saja seli masa ini makan piat-piat pe us mangi gak pe makakan ini mian bente kinakan dewa tepet amban ina ni na bente ina anan jamian pinunasan geni suwe kinusuan kurasan man seli suci ni bang nakanak lela sa bang nakanak dende piat-piat hukuman dan ko rumang Allah. Tapi naman sih pinagbida sa ilpiat-piat umat Islam nggak tenang secara Islam. Sumakuha kue itu teimbento na sayantisin kue hukuman kue asal yan mangi nakanak din ko mangi yan ko kita turu ko Allah. Nasini memenon Rasulullah dewe bida menya itu ruk itu. Garu may makaji si London, garu may makaji si US, duman doon sayantis, benar wama yang tekuanin hawa wa illa wahyu yuha, gaya nisara amban hawa nafsu ni sumako wahyu amban Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi terminai umus may umat Islam, palatun kita ini si bohe pegsuci. Sabihan pegsuci hinna inde ba? Pegsucite niya beripitu bohe manjari pegsucite ene inarena noe anwaul miya kaisanen bohe ulan yene bohe ulan nyaan bang peturun lagi me ulan landis bunu me derem dulu bunu me ulanan megniat ke suci yene kemon lu kêu suci manjulu bang basse lu kemon pu nu ulan ni suci keo lagi teman tu ulan ternyata ini mau tipas nande tinipas we tamban bungan mian rumah tu nia ini ko alin mian seuran awe seuran musnia bang petek ka saili mian Pugate binetta le tawakan me bali manjari ang pagsuci manjari ang pag-ay manjari hininang ko paghinang niaan sindoe uhe chamantaran ga pero niya nadis ito ka. Pagi kita dapat kita uhaden pemainung malu. Basa we gi suci me we tipas man suci man manjari suci. Isa. Kemerwenen maul maham. Pagi niya elawi nagpiknik kami si Bitranitan miyan niya kawanaman nagmisusi gana buhit na yung pag-ayon ko tahigtungan kayo petuhon kayo hadya nagniyat kayo mag-ayon automatic kayo dahil mahir nandiyan kayo siya basa may magsasik patuhon kayo uno nagniyat ko mag-ayon pagtumas mo na mahayang kayo magtuwid na nakikabisa iyan niaan jaiz ya sikisindang man kay ulama na maul bahar ka pagsuci keterunen maul nahar tamay kinsa bang suba maul ain yene bual sikita sila magpatik ka bang ekka miaan ulanin patata manamalan pagua ke bual-bualan tin iyan ke pagsuci ya
Kelimenen atal bangsi ni ais tu si kita. Kepek suci ni aisin. Kenemnen albarat ye ni bohe tu ne amban ais. Ye ne me ais upama komisi Mesir yang metule mian bohe kamihin hawah gutnen meg negatif 17 lai. Bang betul akut mana nah nia bohe kami di lembah di bang tahu cuba asal ais yang kemo asal kue yang ais pinabelian dalam repro menjadi puas ini pala dengan tuneu. Nah tawakan ye me isno pen amban dia tak langit petek kau stay nang tumus pe selalu iu neili kepeng suci kepitu nen albiir ye na we kupu demikian kepeng suci bisa umat Islam. Nah kemon bayan bohe ini beri dua sampai sekanen bang ne pente inangkut bilai upama bang ni induk lu ne kenginduk amban tahi lu ne kenginduk amban suba lu ne ke amban baik hujan lu ne kamban sapa lu ne kamban kupung lu ne kamban buah lu ne ke amban liung lu ne kamban ini beli dua pa sekanen bang tekan seluma upama kesanen bohe suci bohe suci kemaranen bohe najis perkara tadi ini itu kita rasa bohe suci hin beli dua isa binahagi isa suci dihanne kepenuci sinduehin kome bohe me ali keberwen suci ye dihan esa ge kepek suci te suci pe ye us kepek suci te pe na ina bohe suci ini ye na bohe ga dia najis ne iyan kepek suci te yan ga dia najis ne naubus kepek suci te kapag air kapag mandi kepek kapangan hadas asgar ke hadas akbar kemeruene yene suci sagi kepek suci yene suci ke kepek suci yene we suci us kesegetan yene me parkala suci lagi ke manjari mupur me duitan ma moe duitan moe suci kesegetan ye duk suci ni sab sili suci mana suci sagi ke manjari mupur me duitan dia ke manjari mupur me pente me jus ni abang petek kawasan lalu ne kesime istirahat abang gani me bohe mupur me Coca-Cola ubus mune nang bahaya naruman cairi pangandakan bang keuga ni ate keswa bohe mian mupuk ke Coca-Cola pangandakan si mupuk beri duit kayu bangge ke bohe ke meronen batu gigisan pila tak batu atang-atang ni batu kawan begini gigisan ubus pala hukuman batu le ye ne tisu atau akan ye ni kemun ke najis ke picture narong si airport si Manila gani alu me bohe mupuk we pantat ni nania lume tisu bang kewian mu bakas mangi ubus bu lisin duranya puas tisuhan kapan ban kan suci kewi masih lagi timbang pupuk ni sa bang me Coca-Cola me orange inda bayu mupuk gen ke suci tanpa suci semua buah ke kepeng suci mapun ni le banyak bisa ni ubus me umat Islam niaan kirwen yang boleh najis asal-asal yang boleh suci cuma huwa pun hadda tahinang najis pege kepetakan ye perkala najis
Asal-asal buhay nagsuci. Asal-asal nagsuci at pagna. Sehingga ia mengkintay nagnadis bagnya ketapihan najis. Dalam sinin sugay kita bahagi dari isang. Sumiyan mengkintay nagnadis buhay. Bahagi itu. Niya idalenan si syara buhay ekka. Niya idalenan si syara buhay pulang. Pandak. 160 liters per yata buhay ekka alimnim. Inanan be 160 litro per yata iyan buhay mekkahin. 159 per yawa iyan buhay mekulahin. Pito kita si panagnaan le. Ini ko 160 per yata. Bang buhay 160 litro per yata. 160 litro per yata. Bisa kaya kalabuan najis hukuman nin suci ya masih. Upama kepentakan may share. Tubiha sabiha. Kepentakan may mami. Kepentakan yene may laha. Atau akan ine-ine may may. May may. Ini bangking. Gak lebih sinumbali. Ini may melek upama teka. 160 yene buhe may periata miyaan. Bangga rupinda dawanin. Gak rupinda lisanin. Gak rupinda kolonin. Masih pesud si hukuman nen. Bisa pa ini najis petek kari. Dia ini. Mafhum ni. Namun upama pagpayang no ini binani. Pagpayang no ini sedih kolonin mana nih hukuman najis nih. Buhe najis nih bisa pekenian nih. 160. Oke nili. Napito kita si 159 per yawa. Yen harus 25 siyam per yawa litro. Anak ko may baharil si rumah te may gandung mo niya ro. Sulat ne bang litro ay kahanin. Bangye kalabuan najis. Ang tansuri pamateng-pateng. Bangye kalabuan najis. Automatic buhe najis bisa gak pindah kolornin, bisa gak pindah baunin, bisa gak pindah lisan. Maananin di menjadi pag-air, duk di menjadi paman di bangkil dulu. Ako may pagkusok mo tolo, nabisan pemimpin pendino mo tolo. Gana problema na pagkusok may carpet, no pagkusok yung dapan niya. Sa pagbisaran ng sinin niya ni pagsuci, di menjadi pagsuci. Mafhum na ini. May umat Islam sumabwa. Tendo kami si manamya Ahmad Doktor kami si Fikri. Si kitab Dembuah min Hadis Salikin. Palingan Dembuah abu bisan peisab buhe kulang penta 160 na periyawa. Bisan pekalewan najis. Bang gak upinda lisanin, gak upinda baunin, gak upinda kolonin. Suci pa masih. Na sumakuha, hindi pinendotin ng sini. Tampal manamal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmilil khabatha." Bang umabot ni pein ni buhein kullatan. Kullatanin 160 litro per yata. Gay ni pein ni mo najis. Mana din bang peryawa ang ban ili masih payah mo najis. Nara aku tahati tu bini. Na ini najis pergi kita kau ni pinainlay mian upama may dunu. Pindi ko dunu libbek. Kapag ay natawagay, kapamandi natawagay.
Suci hukuman dan atau apa? Suci. Napensin dua suci bagi bulak du, meke boyehi. Bulak itu kan najis. Benar dan lege boyehi jadi kalau ni cakap pakai apa mati. Ian sidang buaka kitab. Menjadi umat Islam miaan ini pun sudah syarat pun. Ini miaan tengah bersuci kecuali kita ini pakai. Bagus. Continue te ahad. فإن الماء إذا خالطته مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة. Umpama may close up, may mag-brush kayo. Ketika miaan yene niya may labo may bukal sabon hap may boy pag-ayon te niya labo yene may Colgate atau akan close up may hap boy pag-ayon te suci pi masih ni kasakitan suci gana problema ni menjadi pag-ayon te bang si akal dia kitab tu. Oke nih bang upama niya saka pasti nang masih jauh urungan te miaan ini masih urungan te open forum masalas usin na najisim nako ini pinainlay ta subahat ten sini duwek kayu yene ang miaan painte jamban mangene duke monne mian bawi inda bayu ne lune ke elone lune ke mangi ne lune ke monne sampai kuit ne asu ian najis du sabian ubus laha laha najis du sabian malingkan bang laha kulang tagan-tagan terlebih bang ingin hak mekulang bang tanah kahit ketelalunin ini bangke bangke najis iya bangke yene kemon sinumbali miaan atau akan ini kemon mati gak lebih sinumbali najis iya maika nabang labo me tasubahat miaan dirin bohe ini sinubahat dari mana nih bang bohe kulang automatik najis bohe bang bohe kapinayaman citir bang pindah terlalu ini kok kolor bau nih dukles cari najis cak bang nggak pindah mana nih sigi pesuci ini miaan anu miaan bohe miaan ubus kemon tai binatang suci kemon tai binatang takakan suci lune ke tai kabe lune ke umpama me derem air temu kisi datang mag-air bahan tai kambing tai unta dan kita kan duk suci bang sejaman Rasulullah lihat dalil di makakal suci kemun ini malingkan bang tai kemun duk mange binatang kita kakak wasahi pengen kita binatang itu suci masih malingkan bang asu duk bawi pengen tampal manamal dalil ini sa bang sedih belai siba ini kemon me hinay tekitali dia me mangagid dulu suci masih miaan kemon ini jamban dari kemon ini kita mag-ay bang
Oke deh. Kok may magduwe-duwe. Nah, hati-hati dalam kitab itu. Yene kemun. Ya. Lagi. Nah, bang upama niya may tindan bidehero ang banian. Na magsukol kita katambahan na isang. Arakala may emergency upama miyaan makantan may ti kambing kita buka niya may buhay pa siya dito. Ang pinagkiyahin. Hindi maka miyaan batal. Ang bahay ang kinamig ko ka kapag duwe-duwe. Di kahapan ng bang-ek ka kitawahan. Di kahapan mga jiin. Wala. Tamanan hadya ni buha ilmu. Yene ke hulahayahan ke tudiran dunia ini. Pang-agamano. Lupag dunia. Nasa bang-ekew. Miyaan. May makaandi sa ilo. Pagaw. Kaya bukas may makakalip. Nako na may sinubahat ka. Bese ini buhe ko ilawak ina manaman si simtahit magpiha pe susi manaman ang mag-antag pagsuchi ni. Magpiha pe mag-antag pagsuchi ni. Nai may tumbas aaga wakas. Yan yung kali. Narang kita pa isang bintang. Nainin ko na ito siya kulit ke montay binatang niya ni raw. Namo asala niya miyaan problema ni suci ya. Dia mengatakan cuma buah bang kinakan bang yene binatang kita kakan miaan me hindu bang aku kome saya kurendangan asal pente oke bang me manuk asam bang me kemon indabayu miaan pente suci nya kemon takakan siya bang me miaan yene gay takakan bang aku rendangan upama na aku gay ko kawasi si sairi endo pa batik ke pakki begini magakaw ipinain nakis malingkan kita ni engge hinari kinhukil asal dusan ang kanekte nanti pesong-song pa kita tahat makasama na ka Insyaallah. okay na again I will take care. Paratun kita hap iye ni pasaran filan iye ni miyaan me inosate si pagkakan kaldero, kasirola, baso atau akan ini miyaan ini bebin kaha ini nabayo ini bila lalu menjadi kita ngosap kem banyak problema English dulu basi atau akan metal plastik ini kem indah bayu pamangan pamanganan bahasa dia akan menjadi melainkan bang bulawan lu ini bulawan lu neki bulawan binani atau akan lu neki bulawan pote nanti gay menjadi pamangan pen Rasul sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah dakang teine mangan inosal bin basu amban bulawan lali amban bulawan suruh amban bulawan tenerol amban bulawan atau akan istro amban bulawan ini lebeyan pamangan gay makadari si hukuman agama Islam haram nasabang puas ang bulawan lay miyaan manjari kita miyaan musyari dawas may umat Islam iye pa masalah lay lukbaso luke may nabay bang pamangan ang bulawan duman nandiyan sila langkung sampai si kirindihan pagkebeliteru pengusaha anuhin pengusaha miyaan bulawanin beliteru isa inosal bang pamangan ini ko may sinduwe
miaan me 20 kemana magbulawan deh biksu berbulawan maglari berbulawan tak kita iakan lah peke maglari berbulawan bisa listing si osa bang ketika mikir pe kita binares pe bang meli si obar nah kau lihat jamin dia magkadayahan si peso nga naman magkakaling insyaallah ubuek kami bulawan ne upama atau me luka iye ne mina bulawan siyantag kami si albarkali si puno kerundung si puno kaili nah kalau lihat jami si pesongan dia melali amban bulawan nah important thing kita hati menjadi usaha basta lebihan paman kita keruwe pengosa kelibas iye ne pag ari-ari dul melo sali dul melo tak teini tak menjadi yan mereka tahu mana sih memang tanpa pag ari-ari mereka tak tiket yang menetule atau akan menginang semme nan sinin menjadi bang sikirin lihat sa bang sikirin lahan haram kita menjadi kita pengosal ini inosal kebunuhan ini mektamin miaan taming ng budawan pag-ipente pwede manamal game katamaan mura na Rasul sallallahu alaihi wasallam kini antamingin niya amban bulawan nili kasi sumari yan siya naman jadi bang inosal sa sumari sumaguha naman do kita bisa fighter kemon na sini sa may mosal sa may pagteribuhan may taming may juga niya naubos bang may magkaat galay ubos tinupakan may bulawan sa ili demikian kira menjadi dosa tampal manamal galitel pingasalanan isa inosa si pamanganan ge menjadi si den silela ketelunen si pagbadjuk pag ari-ari menjadi handa si ren siya bang si kelelahan ge menjadi dan dong ketek kasi si may pagkawinan be mangmisilahan pagkawin pinidul melohan ledlahin pinagalan dati tapi nanti pagi magkawin na magkaka bisa magkawin na menjadi sini inosa basta yung litlak arang basta yung misalnya na menjadi pinangan din bisa ba kami sabi bisa pinangan jadi naman siya yun orang nggak netas sarang netas ako kasi na naglusi sampai dewas mereka pun merah dia sekarang Delos amban bulawan. oh merah doang ini ada yaman ada yaman nah apa mau bulawan bulawan bicara dengan sing pintar tahap Allah alam bang paan bila ya basta sino bahatin bang bulawan ini na baywan na asal kita menjadi masyarakat terus tahap ubus naman yan may sinubahat temyaan iyan si may pamanganan kufar may kafir apa may situation ti silahat kulit manamalan kung may kita silahat bang betek ka niya may bagay ti Christian niya bagay ti may Bisaya inimbayad kita po dako manjari kita mangan si pamanganan dele na ini importante ini manamalan pagke 20 ini situation tin silahat nggak ada tenang teh asal kita ini pensakit kita betul al aslu fi ariyatil kuffar al hil asal ni kemon kapanyapan me kuffar lu saya coba kami ini basta me Roman Katolik Yahudi halal nggak ada problema illa idza ulimat najasatuha melainkan mengasal ketahuan netadlai wenia najis ni sabab tepet guni-guni muhajjah balik ke asal-asal gay tedo yene gay pinta asal-asal we guni-guni asal-asal ke perkalain halal gay pinta we guni-guni sebtebiya niyan kaidahin tapi kita asal-asal perkalain halal pertama guni-guni te we haram ge no sate hukum te we haram bo te ne guni-guni te gaib asal-asal ge pun perkala tu
halal al-aslu fil asya al-ibaha, asal-asal kemon para kalain mubah halal, melainkan bang asal kita hanu newe najis niya nilai patanda we najis hanu okay. Umpam haram beko pinen be pamcilagitan lu pana na samantaran gak permata gak perlu haram beko pinain miaan kopi-kohin haram beko pinain basta kemon sa suko May bitsin. kakati kangga niya dia trading niya gak nalay hinangakyakan dia may wayem niya gak nalay hinangakyakan bangalan mo ni siya ukatan ng balkupar ulit kitipit magtepilis matagdagan mo si Luma nakinakan nun boleh lupito man Saudi kaya problema kita menamalan ini kita lumabot siya may kinakan sabang may guni-guni luhad na pinanig bukod bang asal tigi pasti ni may tigi sulat board tigi sulat may may pinin tigi baw na asal bente sabang may gaang kemuhadya guni-guni luhad na pinaringan din kung may pinaringan kekan siguro si kita silakat asal balik kita asal din kemon Kemon pa na tege soltening. alam Nagkamot pa siya. Basta tege sulat to soltening nga na pinag-gawi. Allah alam miyaan may bitsin nga doon pinin tolang malayo tolang natagawa siya ko mura dahil mura may sabi ko may natagawa siya elo pinagkuha Sasa tebu dapat kaisa ko inang bitsin na bisa do tebutin ibu nah may perkara may bitsin may indabayo kemonian balik ka pasal-asal mong ini pengen ang ini bawa may kobra may sting benen kobra alin din na benen na may umat Islam miyaan bang kita may magpayam si alin may kura halal kinakat muslim na niya may red horse alin din beer tapi rin napi kura dua alin din halal din lala kita payam si alin sa balik kita asal-asal ini bang ini bentuk penghinaan ini na balik tahapnya may aniyali dalil din amban Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis amban Abi Tha'labah qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumi ahli kitab afana qulu min aniyatihi pen Abi Tha'labah ya Rasulullah kami peinne silahat yene ahlu kitab ini Kristen duk Yahudi kung may situasyon si lahat Kristen ini ba ini maan kami pa ini amban may kapanyapan ni maan kami amban may kakayaan ni qal la ta'kulu fiha illa an la tajidu ghayraha faghsiluha thumma kulu fiha na daham pa ini mangan bilu ampan ini may kalalayan ni kasi nakamang bilu gako usah diising illa malingkan Allah tajidu ghayraha maka gini kami suwa sa di amban may pagkalali amban ini may kapanyapan dili faksiruha kusuan bi thumma kulu fiha usmakan kam beli amban pamanganan di ya dapat may silahat tapi si may basilan sini basa may ngedong may kasirola may tepit-tepit terus kasirola terus gemon sa problema hinan sinin si may Manila upama na ngaday keu si may muwa ngaday keu si may mall ngaday keu si may miyaan antag-antag nilay pangadayan si may ano miyaan kaya man pamanganan iyan miyaan Bisaya na po niya bisan pesigate na. Iya masih do nulalain ulit nunsoman data table punya do kung may pagkakantuo. Makan kil. Amban niya ni pamahanan niya. Bangga ni kini suwa seti amban ni. Parkalali.
Bene wa amma idza lam tu'lam najasatuha bi ayyakuna ahluha ghayra ma'rufina bi mubasharati najasa fa innahu yajuju istimal. Nabangi kitawahan nuru we miyaan tege najis anu miyaan yene me lalay na miyaan dok yene miyaan depu me lalay ga me baktul yene me lemni manamalan painte ko me miyaan kesinduehan amban me anu te silahat may paglampahan de me lechon, paglampahan de me wawi, paglampahan de me dabay nagmangan kita bilay nasabang me pasti ni isang ni me paglampahan me daat na metohim me an najis hukuman dari samantarang gay kekosoan min pitu penisa min gene ulang Nai me umat Islam mian ini subjektif si pokok itu mencari murasa kontinu tapi kulang maglari telo lamba tendok detik gani masaku kemon sinol kacoy katnya aja sambat kat pansaku le pinesos nemek tui bisa nurialin bang pemelit si lahat semiliakan coba pinesos ngero temai nara ke pen ulali bang wikeu ye pekeleahin bang kau kinarapan itu pergi gak pesos bisa gak benteng nyaman menjadi aku le pinesos nemek tui gani mek masaku nemek kita sama gua minanah nemek tui na ien subjekten bi bang upama dia ada salah mian bu salah si pemaham di bu termasuk itu mendalam kita nah aku me ulama mengen itu luman hatu kita masalah itu masalah itu pemaham dan masalah kalau upama salamat dan tidak salah nin pinen saya ini untuk tampal mana dari ini manusia bisa me ulama tan berkasalah nama itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh